Whitu te kaumā rua tau te kura iwi take o tā ngoio e whakaako ana i ngā tamariki Māori me ngā tamariki Pākehā o te rohe o Ahuriri. Ahakoa he mea kati taua kura i te tau ko 1974, kei te tino ora tonu ngā pūmaharatanga ki Aia. I te hui whakanui i taua kura i ngā rangi whakatānei, ngā kaiako me ngā tauira o mua. He hoki ngā mahara, he ki te ngā kanohi. Our favourite teacher was Mr. Goodman. He tuakana taina a hine hika rāua ko Dawn Kui, ko Taylor tō rāua i ngua whānau i mua, ko rāua ētahi o ngā tauira i ngā tau toru te kau. Me, the gold Pērā i te miere kei te maringi noa mai ngā mahara, ahakoa e waru te kaumāwhā o nā tau. Yes, I love school. Nā tōna tipuna koraua te whenua mo te kura Māori i tuku, no te tau ko 1924 ka whakapuaretia, ki te raki o Ahuriri i te mataua Māui. E hia kē nei ngā tamariki, Māori mai, Pākehā mai i kuraina i konei. I tētahi wā taumaha hārukiruki o te ao. E rua ngā pakanga, ko te whakahekenga ohanga me tētahi parekura nui tonu i te kāinga. Koe nei anake ngā waihotanga mai o te kura i e nei rā. Mā wai e whakapono, i konei i tuai ngā pau o te mātauranga. Hioi ko te manahau ka hua mai i te uaua. We could say that half of them really enjoyed being there. The other half went there to eat their lunch or someone else's lunch. We were famous for Indians and cowboys. Sword fighting. So we had a lot of fun at the school. Tērā e tahi atu mahara kua tāngia ki roto i te mā me te pango. But one in particular that stands out to me is one from a lady called Sally Tonor. Yeah, very good story. She was at the school in the 1940s. So she wrote a very good story partly on the mischief that she got up to at the school. Mā te pānui i te pukapuka, e rungo ai tātou i te roa ngāke o tērā. Shane Taurima, Te Karere.